Hello everyone, namwese I'm so pleased to meet you once again. nejejwe no kongera guhura namwe. We have come to the time to share the word of God. Ubu ni umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. The more we share the word, the more our hearts are filled with joy and happiness. Uko dusangira ijambo ry'Imana niko imitima yacu yuzura umunezero n'ibyishimo. When we discover the good things that God has prepared for us, iyo dutahuye ibyiza Imana yaduteguriye, we cannot help but to live joyfully. nta yandi mahitamo uretse kubaho twishimye. So let us pray as we begin today's session. Dusenge rero dutangira icyigisho cy'uyu munsi. Dear our Heavenly Father, we thank you for this day. Data wo mu ijuru tugushimiye uyu munsi. Lord, today we are in your presence. Turi imbere yawe. We believe, Lord, you want to speak unto us. Twizera ko ushaka kuvugana natwe. And there are many things, Lord, you have prepared for us to experience. Hari byinshi waduteguriye ngo ubiduhe. As we live in this world, Lord, we have so many questions we cannot answer. Iyo tuba mu isi hari ibibazo byinshi duhura nabyo tutasubiza. But we believe that through the Bible we are able to find all answers to the questions of our life. Ariko twizera ko muri harimo ibisubizo byose by'ibibazo byacu. You have prepared us the blessing through receiving the word in our hearts. Waduteguriye imigisha binyuze mu kwakira ijambo ryawe mu mitima yacu. So please guide this session up to the end. Rero tuyobore kugeza dushoje. Father, we thank you. Turagushimye data. We pray all these things in the name of Jesus. Ibi byose tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yes, so as we are sharing the word today, igihe dusangira ijambo ry'Imana uyu munsi, I want to start saying that there are things which are very essential in our life. ndashaka kuvuga ko ari ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. But also there are other things that are accessory in our life. Ariko ibindi biba ari nk'inyongera mu buzima. There are things we have to do in order for us to survive. Hari ibyo tuba tugomba gukora kugira tubeho. But there are others which if we do them and even if we don't do them, things are still okay. Ariko hari n'ibindi dukora cyangwa ntidukore ariko tugakomeza tukabaho. Like traveling and going out for vacation. Nko kujya mu biruhuko, ufashe ingendo za kure cyangwa za hafi. This is something like an accessory. Ibyo rwose ni inyongera. Because even if you don't do that, nubwo utabikora, still life will move on. n'ubundi uzakomeza ubeho. But when you think about breathing, ariko iyo utekereje nko guhumeka, when you think about eating, gufungura, these things are very essential in our life. ibi byose ni ingirakamaro mu buzima bwacu. You don't have a choice to do them or avoid them. uba ugomba kubikora wanze ukunze. Now in the same way also, nicyo kimwe. how about believing in God? Ese kwizera Imana byo ni bimeze gute? Do you take it as an accessory? Ese koko ni inyongera? Or you take it as something very essential? Cyangwa ni ikintu cy'ingenzi cyane? So many people now, they just take the issue of believing in God as an accessory. Kwizera Imana hari abantu benshi babifata nk'aho ari ikintu cy'umusago. However, it's not so. Ariko siko bimeze. Now, for our goodness, we need to believe in God and have faith to God. Kubw'ineza yacu tugomba kwizera Imana. Because the Bible says this life has an end. Bivuga ko ubuzima bufite iherezo. And we shall all stand before God one day. Kandi umunsi umwe twese tuzahagarara imbere y'Imana. And after that judgment, there are people who will live forever in the eternal heaven. Rero nyuma y'urubanza rwa nyuma hari abazabaho mu buzima bw'iteka mu ijuru. After that judgment, other people will live forever in the eternal hellfire, in the destruction. Ariko abandi nabo bazabaho iteka mu muriro utazima. Nobody will be able to avoid this. Nta n'umwe wazanesha cyangwa wazahunga ibi ngibi. Every single person will have a time to stand before the judgment of God. Buri wese azagira umwanya wo guhagarara imbere y'Imana kugira ngo agire aho yerekera. This is why when we think about faith, to believe in God, rero aho niho dutekereza ku kwizera Imana. it's not something that you can take as an accessory. Bityo rero ntabwo twabigira nk'ikintu cy'umusago cyangwa cy'inyongera. It is something very essential, very important. ahubwo ni ikintu cy'ibanze, ni ikintu cy'ingenzi cyane. However, Satan has deceived us. Satani yaradushutse. Now we spend most of our time just, running after the things of the flesh. Igihe cyacu tukimarira mu kwirukanka ku by'uyu mubiri gusa. Human beings want to take care of their flesh. Hano bashaka kwita ku mibiri yabo. And besides that, there is nothing else. nyuma yaho nta kindi batekereza. So one day I came to think deeply and analyze why we people we always tend to take care of our flesh. Umunsi umwe natekereje byimbitse nsesengura igituma tuba dushaka kwita ku mibiri. And I could see that the ultimate goal of human life, nsanga intego nyamukuru y'ubuzima bw'umuntu, people want to avoid death.
ari uko abantu baba bashaka kwirinda urupfu. People are afraid to die Abantu batinya gupfa because they're uncertain about their future after death. kubera ko baba batazi ibizabaho nyuma y'urupfu. People try to live a life as well being as possible. Abantu bashaka kubaho ubuzima bwabo mu buryo bwiza bwose bushoboka. My point is, people don't take care of their flesh as much as they can. Icyo nshaka kuvuga ni uko bagerageza kwita ku buzima bwabo uko bashoboye. We try to eat healthy food. Tugerageza kurya amafunguro meza y'intungamubiri. To avoid the sickness and disease. Ngo twirinde indwara. We want to avoid sickness and disease. Impamvu twirinde indwara rero, so that we may not die. Nuko tudashaka gupfa. We want to avoid death. Twanga rero gupfa. Because we're not sure of where we shall go after death. Ko tutazi naho tuzaba tugiye nidupfa. People make a lot of money. Abantu bakora amafaranga menshi. Because they want to live a comfortable life. Ngo bashaka kuba ubuzima butekanye. In order to live longer. Ngo babeho igihe kirekire. We take care of our flesh. Akita ku mibiri. We try to give it a good treatment. Tukawitaho rwose mu buryo bwose. We go to the best hospitals. Tukajya mu bitaro bikomeye. Because we are afraid of death. Kuko tuba dutinya gupfa. Now human mind is only focusing and is centered on treating and taking care of the flesh. Umutima w'umuntu uhora wizingiye ku kwita ku mubiri. Because that's all what we can see. Kuko icyo nicyo cyonyine kigaragara. The flesh is all about what we are aware. Umubiri niwo tuzi wonyine. However, the Bible shows that there is another thing beyond the flesh. Ariko birayitwereka ko hari ikirenze umubiri. What is it? Icyo ni iki? That is the soul. Iyo ni roho yacu. Now there is a difference between human being and animals. Rero inyamaswa n'abantu baratandukanye. There are people who were sharing the word of God, in the few days ago. Mu minsi mike ishize abantu twaganira ijambo ry'Imana. So I asked them, what's the difference between human being and other animals? Ndase umuntu n'izindi nyamaswa batandukanira he? Some people could say, see, human being, have like wisdom, animals have no wisdom. Abati abantu bagira ubwenge ariko inyamaswa nta bwenge zigira. However, it's not so. Ariko ibyo si byo. Maybe the difference is the quantity of the wisdom, but both human and animals have wisdom. Wenda batandukanira ku ngano y'ubwenge ariko yaba inyamaswa zisanzwe n'abantu bose bagira ubwenge. They both have like an instinct. Nazo zigira ubwenge buzifasha. Yes, but now when you think deeply, the difference. Iyo dutekereje rero ku itandukaniro. Animals know only things concerning their flesh. Usanga inyamaswa zita ku mibiri yabo gusa. When they eat, iyo zariye, when they sleep and reproduce, iyo zabyaye and sleep, zigasinzira, they are content. Zumva zo zinyuzwe. Now they have reached like the end of their life, the end desire of their life. Rero usanga ibyo zirarike biba bishiriye aho. Yeah, once they have got food, iyo zariye, they have slept, zigasinzira, that's all. Biba bihagije. But we human being, twebwe abantu, we are looking for things beyond that. Ari ibyo tuba dushakisha birenze ibyo. We want to reproduce, build up a big family. Dushaka kubyara tukagira umuryango. We want to make business. Gukora ubucuruzi. We want to travel. Dushaka gutembera. Now human being, we have more things beyond just taking care of our flesh. Ibirenze kwita ku mibiri usanga abantu bafite ibindi byinshi bashaka. However, now people, they are afraid of death because they don't know where they will go after death. Kandi abantu batinya urupfu kubera ko batazi aho bazajya nyuma y'urupfu. When you read the book of Ecclesiastes, mu gitabo cy'umubwiriza, I will read one verse in Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Reka dusome umubwiriza ibice 3:11. If you are there, we can read together. Nimba mufite Bibiliya mureke tuhasomere rimwe. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Umubwiriza ibice 3:11. He has made everything beautiful in its time. Also he has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end.
ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Yes, now here the Bible says that God has put eternity in the hearts of people. Biravuga ngo yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima y'abantu. That's why even if people don't have religion, nubwo abantu batagira idini babarizwamo, but still they have this feeling, this sense that this life is not all. Usanga bakiyumvamo ko ubuzima bari kuba butabahagije. Because God has put that device in the hearts of people. Kubera ko icyo ni igikoresho Imana yamaze kubashyiramo. We have this sense that after this life we shall live again. Ibyiyumviro byo kumva ko tuzongera kubaho nyuma y'ubuzima turabigira. Yes, people may not know where they will live. Abantu bashobora kutamenya aho bazaba. But at least in the hearts of all human beings. Ariko mu mitima ya bose. Here the Bible says that God has put eternity in their hearts. Bivuga ko Imana yamaze gushyiramo ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo. This is why people they are afraid of death. Nicyo gituma abantu batinya urupfu. Even those who don't believe in God. N'abatizera Imana. You know, they are also afraid of dying. Batinya gupfa. Now, although they speak with their mouth that this life is all, nubwo ku munwa bavuga bati ubuzima dufite n'ubu, but when they stand before death, iyo bageze imbere yarwo, they do their best to avoid it. bagerageza kuruhunga. They try to receive the best treatments they can. Bagerageza kwivuza mu buryo bwose bushoboka bwiza. When people are exposed to the accidents, iyo abantu bagiye gukora impanuka, they try to jump off the vehicle so that they can, avoid death. n'abasimbuka imodoka ngo barahunga urupfu. Both God believers and atheists, yaba abizera Imana n'abahakana Imana, all of them, they want to live longer, they want to avoid death. bose bashaka guhunga urupfu. However, the Bible speaks something here very surprising. Rero havuga ikintu gitangaje cyane. Now, beyond the death of this body, ibirenze urupfu rw'uyu mubiri, there is another death which is more fearful. hari urundi rupfu ruteye ubwoba. That is the death of our soul. urwo ni urupfu rwa roho zacu. That is the destruction to go to hellfire. uko ni ukurimbuka tujyana mu rutazima. And that is what we should be afraid of. icyo ni nacyo tugomba gutinya. When Jesus was preaching the gospel, ubwo Yesu yabwirizaga ubutumwa bwiza, we can read the book of Luke chapter 12. dusomera ku igice cya 12. Luke chapter 12 verse 4 and 5. Luka 12 murongo wa 4 n'uwa 5. Yes, this is the word of Jesus. Ni ijambo rya Yesu. And I say to you, my friends, not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do. Kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye nti ntimugatinya abica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara. But I will show you whom you should fear. Fear him who, after he has killed, has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. Ahubwo ndabereka ko mukwiriye gutinya, mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu, ni koko ndababwira abari we mutinya. Now Jesus is speaking to all the people in the world. Ubu Yesu ari kubwira abantu bose bo mu isi. People are afraid of death of the flesh. Abantu batinya urupfu rw'umubiri. This is why they spend all of their time, trying to take care of their flesh. Bituma bamara umwanya wose bagerageza kwita ku mibiri yabo. And as they are focusing on caring on their flesh, they have no time and sense whatsoever to take care of their soul. Igihe bawugijwe n'imibiri yabo, usanga nta byiyumviro na bike bagira byo kwita kuri roho zabo. Therefore Jesus spoke this word and advised us. Iki ni cyo cyatumye Yesu atubwira ibi kugira ngo atugire inama. We shall read again verse 4 and 5 of Luke chapter 12. Tugiye dusoma imirongo yombi, Luka 12 4 5. Okay, verse 4. And I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do. Kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye nti ntimugatinya abica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara. The death of the body itself is nothing. Urupfu rw'umubiri ntacyo ruvuze. Because it will definitely die, even if you take care of it, as much as you can. Nubwo wawitaho gute ni handi n'ubundi uzapfa. You take the best food. Uzafata ibyo kurya biruta ibindi. You take the best medication. Uzafata imiti iruta iyindi. But still you cannot avoid this death.
ariko ntabwo uzabasha kunesha urupfu. So this is not something to be fearful at. Niyo mpamvu atari ikintu ukwiriye gutinya, But there is something else you need to be fearful at. ahubwo hari ikintu mugomba gutinya. Verse 5. Mu murongo wa 5, But I show you whom you should fear. Fear him who, after he has killed, has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri gehinomu, ni koko ndababwira aba ari we mutinya. So Jesus is telling us to be fearful of being thrown into everlasting hell. Yesu ari kutubwira gutinya kujugunywa muri gehinomu, To the hellfire. aho ni muntu utazima. Who has this sense? Ese ninde ugira ibi byiyumviro Who fears that? agatinya iki kintu? Actually, that's something which is supposed to be fearful. Ubundi iki ni ikintu gikwiriye gutinywa. But so many people, they are not mindful of that. Aho usanga abantu benshi imitima yabo itagitekerezaho. They just want to avoid this first death of the body. Bashaka gukira urupfu rwa mbere gusa rw'umubiri. This is why they spend all of their time taking care of their flesh. Niba mu gihe cyabo cyose bakimarira mu kwita ku mibiri yabo. However, the Bible is telling us something very important. Ariko ibi biri kutubwira ikintu cy'ingenzi. Now, beyond taking care of my flesh, hejuru yo kwita ku mibiri yacu, let me also prepare for my soul, nkwiriye kwita kuri roho yanjye, so that it won't be cast into the hell. kugira ngo itazajugunywa mu muriro. That is the wise person. Uyu rero aba ari umunyabwenge. And the Bible wants to guide us how we can overcome this death of the soul, kandi Bibiliya ishaka kutuyobora uko twanesha uru rupfu rwa roho, which is to be cast into the hellfire. ariko kujugunywa muri gehinomu. So the reason why people go to church gituma abantu bajya mu rusengero is for them to find out the way in which they can overcome their sin and go to heaven. bashaka ko banesha icyaha bakazajya mu ijuru. That is the role of the church. rero uwo niwo mumaro w'itorero. However, because we are living in a corrupt world, ariko kuko tuba mu isi yangiritse, Satan has changed the role of the church. Satani yamaze guhindura umumaro w'itorero. So when many people go to church, ariko iyo abantu bagiye mu they rusengero are just pursuing, the physical blessings. baba bashaka imigisha y'ibifatika. They want to know how they can improve their lives and make a lot of profit by going to the church. bashaka inyungu z'umubiri mu gihe bajya mu rusengero. Or if I believe in God, bati ninizera I Imana will prosper in my business. rwose nzakungara mu bucuruzi bwanjye. If I believe in God, ninizera Imana I'll make more money. nzakorera amafaranga menshi. Or if I serve God, ninkorera Imana He will make me rich. izangira umukire. So many people, they believe in God in order to fulfill the desires of their flesh. abantu benshi bizera Imana ngo basoze ibyo bararikiye. And so many church teach like that. n'insengero nyinshi no kuzigisha abantu. Hey, God wants to bless you Imana ishaka kuguha umugisha, by giving you a lot of money, izaguha amafaranga give menshi, you a nice car, izaguha imodoka give a nziza, nice house, izaguha inzu nziza. and then people's lives are just busy with those things. ubuzima bw'abantu bwahuzwa n'ibyo bintu. However, nobody, is interested in taking care of their soul. ariko ntawe uba ushishikajwe no kwita kuri roho ye. Today, the church has gone astray. uyu munsi itorero ryarayobye. Today, so many people, they have no interest in taking care of their soul whatsoever. abantu benshi barayobye, babaho bita ku mibiri yabo gusa. But then Jesus asked this question. Yesu yaravuze ati, I want to read one more verse in the book of Matthew chapter 16. nsoma undi murongo umwe muri Matayo 16. Matthew chapter 16 verse 26. Matayo 16 umurongo wa 26. I'll keep talking to you about the role of the church. nzakomerezaho mbabwira umumaro w'itorero. Matthew chapter 16 verse 26. Matayo 16 umurongo wa 26. For what profits to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe, cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? So as I said, the role of the church is to guide people to go to heaven, overcoming their sin problem. umumaro w'itorero ni ukuyobora abantu kujya mu ijuru bamaze kunesha icyaha. However, because Satan has cheated so many people, ariko kubera ko abantu bamaze gushwa na Satani ari he benshi, has changed the role of the church. yahinduye umumaro w'itorero.
Now the church has become like organizations to develop people's lives and prosper people's lives. amatorero yahindutse ibigo biteza imbere ubuzima bw'abantu. However, you go there as a sinner and you come out of there as a sinner. ariko ujyayo nk'umunyabyaha ugasohokamo ukiri umunyabyaha. You go to the church, seeking for the solution of your sin. ujya mu rusengero ushaka igisubizo cy'ibyaha byawe. You spend there many years, ukamarayo imyaka myinshi, but still you remain a sinner. ariko ugakomeza ukaba umunyabyaha. If you die in that process, still you die as a sinner. uramutse upfuye muri ubwo buryo upfa n'ubundi ukiri umunyacyaha. However, according to the Bible here, ariko ugendeye ku byo biri tubwira, Jesus is asking, Yesu ari kubaza, yes, what if you get all of those things you desire? ati si byo byose urarikeka ko ubibonye, You have the whole money of the world. ukaba ufite amafaranga yose y'isi, You have all the riches of the world. ubutunzi bwose bw'isi ukabugira, Excuse me. But still you perish and go to hell. ariko bikarangira urimbutse ukajya mu rutazima. What shall you gain out of that? ese ubwo uzaba wungutse iki? So loving followers, bakundwa, as we listen to this word, bye mwumvira ijambo, let us, check in our heart. mureke tugenzure imitima yacu. What do I pursue as I go to church? ese iyo ngiye mu rusengero n'iki kinjyana? What do I pursue as I believe in God? mu gihe nizera Imana n'ibiki bintera kuyizera? If it is not how you can overcome the death of your soul, nimba atari uburyo bwo kugira ngo uneshe urupfu rwa roho, then you have missed the target. wamaze gutakaza intego yo kwizera Imana. Now here Jesus wants us also to take care of our soul as we take care of our flesh. Yesu ashaka ko twita ku roho zacu nk'uko twita ku mibiri yacu. And how should we do that? ibyo tuzabikora duteze. Now in the Bible, God has shown us the precise way in which we can overcome our sin and overcome the death of our soul. muri Imana yamaze kutwereka uko twanesha icyaha kugira ngo roho zacu zirokoke. We can say the Bible is a love letter from God. ushobora kuba iyi Bibiliya ari ibaruwa y'urukundo Imana yatwandikiye. God has exactly described, how we can be saved from our sin. aho yaduhishuye neza uko twakira icyaha, And which way we can use in order to overcome the judgment and go to heaven. n'inzira twakoresha ngo dukire urubanza tujye mu ijuru. All these things are very clear in the Bible. ibi byose birasobanutse muri Bibiliya. So now when you understand the meaning and the purpose of believing in God, mu gihe rero wumvisha ibi ugasobanukirwa n'intego yo kwizera Imana, now you'll be able to meet that way very easily. ubasha no kubona iyo nzira neza. Before I received salvation, mbere ko nakira agakiza, I used to think that going to heaven is the most difficult thing. ndatekerezaga kujya mu ijuru ari cyo kintu kiruhije kuruta ibindi mu isi. Human being overcoming sin and become righteous is the most difficult thing. numvaga ko umwana w'umuntu yanesha icyaha zajya mu ijuru ari ibintu bigoye kuruta ibindi. And I believe I share the same understanding with so many people even today. kandi uyu munsi hari abantu benshi bafite imyumvire nk'iyo. However, now I have changed my understanding. ariko imyumvire yanjye yarahindutse. Because I came to realize this is the most easy thing. natawe ko ari cyo kintu cyoroshye. Now, changing from being a sinner to becoming a righteous, kuba umukiranutsi wari umunyabyaha, that is the most easy thing. ibyo ni ibintu byoroshye kuruta ibindi byose. Being able to go to heaven kuba wajya mu ijuru is the most easy thing possible. nicyo kintu cyoroshye kuruta ibindi byose. There are many who can't understand this. hari benshi batabasha kumva ibi. This is why you need to keep listening to the word. niyo mpamvu mukeneye gukomeza kumva ijambo ry'Imana. I promise you, if you understand the word of God exactly, ndabasezeranya ko nimwumva ijambo ry'Imana neza, you can also have that understanding. iyi myumvire namwe muzayigira. Now there is this verse which is very famous hari umurongo wamamaye in the book of John chapter 3 verse 16. muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Many people have crammed this verse. abantu benshi bamaze kuwufata mu mutwe, For so God loved the world ngo kuko Imana yakunze abari mu isi that he gave cyane, his only begotten son, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege, so that whosoever believes in him ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, shall not perish but have everlasting life. ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. So the Bible says God loved us so much, birivuga ko Imana yadukunze cyane, and he doesn't want us to perish. ntiyigeze ishaka ko twarimbuka. So it means God must have done something so that we may not perish. bivuze ko Imana hari icyo yadushyiriyeho ngo tutarimbuka. If the parent wants, his child not to be hurt, umubyeyi adashaka umwana we yababara, so the parent will do everything possible to protect the son so that he may not be hurt. akora byose bishoboka ngo umwana we atababara. If the parent wants the child not to be hurt,
nimba rero umubyeyi adashaka umwana wawe baracyakomereka, then he leaves behind the child and he just goes to sleep and he doesn't care of him. arangiza akamutererana akajya kwiryamira ntagire icyo akora. That will not make sense. ibyo nta kintu biba bivuze. So if God does not want us to perish, mu gihe Imana idashaka ko turimbuka rero, God cannot just sit still. ntabwo yakwiyicarira. He must do something so that we may not perish. hari icyo bigomba gukora ngo tutarimbuka. I believe that makes sense. ndumva ibyo bifite ishingiro. So in the Bible we shall learn what God has done so that we may not perish. muri Bibiliya tuziga ibyo Imana yadukoreye kugira ngo tutarimbuka. Because the Bible says that for God so loved the world, kubera ko bivuga ko Imana yakunze abari mu isi cyane, that he gave his only begotten son, ngo itanga umwana wawe w'ikinege, so that whoever believes in him kugira ngo umwizera wese atarimbuka, shall not perish. ngo atarimbuka. Today I want to tell you that munsi ndababwiye ngo God loves you so much. Imana irabakunda cyane, And the love of God is different from the love of human. kandi urukundo Imana ibakunda rutandukanye n'urw'abantu babakunda. So God must do everything possible so that we may not perish. Imana ikora byose kugira ngo utarimbuka, Because he loves us. kuko idukunda. So as we read the Bible, iyo usoma Bibiliya, as we listen to this word, iyo wumvira ijambo ry'Imana, all we are learning is this love of God and how it was manifested. ibyo turi kwiga ni urukundo rw'Imana n'uburyo rwahishuwe. So I really believe that when you meet this truth, niringiye ko nuhura n'uku kuri, all of your life will change. ubuzima bwawe bwose buzahinduka. You will come to discover the heart of God. uzatahura umutima w'Imana. You will never be afraid of death. ntuzongera gutinya urupfu. Instead, you will be rejoicing continuously. uzabaho wishimye iteka. God, I have received your way. Imana nakiriye inzira yawe. Even though I was to perish, nubwo nari wo kurimbuka, but I have received what you have done for me. dore nakiriye ibyo wankoreye. Because of that, I have rest and I have peace in my heart. niba mfite ikiruhuko n'amahoro mu mutima wanjye. But check in your heart. genzura mu mutima Even though wawe. you say that you believe in God, nubwo uvuga ko wizera Imana, do you really have rest? ese ufite ikiruhuko, Or you are always tormented? cyangwa uhora utotezwa? Do you rejoice forever? ese koko wishima iteka, Or you are always worried? cyangwa buri gihe uhagaritse umutima? So now when you check yourself, when you check your heart, I believe God will also guide you in the truth. nugenzura umutima wawe, nta kabuza Imana izakuyobora mu kuri. We should not be afraid of the death of this flesh. ntabwo dukwiriye gutinya urupfu rw'umubiri. We should be afraid of the death of our soul. reka dutinye urupfu rwa roho zacu, That is to be thrown into hellfire. aho twajugunywa muri gehinomu. Those who fear that, abatinya urwo they always live with the thirst, the hunger of the word of God. bahorana inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. They always live searching for the truth. bahora bashishikajwe no kumenya ukuri. That is the true blessing. uwo ni umugisha rero I w'ukuri. hope God gives you also that thirst. ngiye ko Imana yabaye iyo nyota. He gives you that hunger of knowing the truth of how your sins can be forgiven and you can overcome the judgment. ibaho inzara yo gusonzera kumenya uko ibyaha byanyu byababarirwa mugakira uru rupfu. Yes, thank you very much. murakoze cyane. Today we'll share up to here. umunsi turasoreza hano. Let us pray and we conclude. dusenge dusoze. Heavenly Father, we thank you once again. data wo mu ijuru twongeye kugushima. Lord, today you have taught us that the most important thing is our soul, is not our flesh. umunsi twigishe ko icy'ingenzi ari roho zacu atari uyu mubiri. Jesus said, even if you gain the whole world, wavuze ko nubwo umuntu yakunguka iby'isi byose, but if they are thrown into hellfire, then they will gain nothing. aramutse anyazwe ubugingo nta na kimwe yaba asigaranye. So Father, we believe that you have prepared the way so that we can overcome also the second death, that is to be thrown into the hellfire. data turizera ko waduteguriye inzira kugira ngo tuneshe urupfu rwa kabiri ariko kujyanwa muri gehinomu. As we keep listening to the word of the Bible, igihe dukomeza kumva ijambo ry'Imana muri Bibiliya, tuzatahura uku kuri, and Father, we shall rejoice by receiving the way you have prepared for us. kandi tuzishima twakire inzira waduteguriye. Please bless all the people who have listened to this word umugisha abantu bose bumvishe iri jambo, and give them the heart to keep learning and keep listening. wowe n'umutima wo gukomeza gukurikira. Lord, we thank you. turagushimira. We pray all these things in the name of Jesus. byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. amen. Yes, I thank you very much. ndabashimiye cyane. And I really hope that we can also share the word even next time. niringiye ko n'ubutaha tuzongera guhura tugasangira ijambo ry'Imana. Thank you very much. May God bless you. murakoze. Imana ibahe umugisha.